Ka Sorkar Jela Lengba ke Shillong Municipal Board Kelasna Kerpang ya ka Market Complex Apollo Shillong banai gidukan ki bapakai kinong de jingde ki badan menshwa ha kayo polo. Wala kini kinong de ki lekmen ban yo syong dukan ha ka yeng ke bapaka. Nri kilamat ke jing sertok naba kane ke Market Complex kampat yo setia ya ke boarding elektrik kat hadu mentah. Ka Sorkar Jela Kelasna ka Market Complex ha kesnam arajar shipho arajar katway ha ke jinglut ke ba arpuway point sau iway klur tengka lengba ketenat housing bat ketenat penroisor jong ke Sorkar Pedeng. Bat la IT ha ke NBCC banchna ke negayo ha ke jaka ke balai hajar square meter bat banchna arspa kendai punyo tili kedukan na ke benta bancong dejing de kibrio ki bajubuk dukan ha ke jaka ke bamenshwa. Kajing temu banchna ke yo ke bapura kalong ru kum shibenta ban penlong ya ke negathan ke bakuj bat ke ba internet. Kajing slam ban pendap ke nega project ke dai namar bagladan kajing mudoi mokot duma kinong dia dukan ha ke yeng syari. Bat ketenat Sorkar kelamat ru kajing na kajing bam plat pisa ke Sorkar Pedeng. Kajing angnuat jogi nong syong shnong ban yo syong ha ke nega yo ke bathamai ke lo urlong hadian shposnem. Haga balaple kene kayo haka khatlai terik unai lar kesnam arajar arpau da menteri barem katenat penroisor uba Hamlet Sondoling rengkat gajing don lang menteri katenat kokot kakya uba AL Hek UMLA kenot Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ki head officer ka Shillong Municipal Board bat kinong syong dukan. Em likut tengah pat likut lagi. Abang nak dia kan bam don lan. Mensengi la asyong kom tu kenda so baji ngilawan. Badai kat baji ngiwan. Romdo yo lai dungan ngan kom ni chatwe ro ni suli plok sing kibrio sepo dukan kibrio sebadan lai te sipang la le bune ki ira sedak tuka ayu baro bat tabe bat mat ni cemjing ni jinjat si saba Naduk meno ka sedang ngade ke jimbom yo alai. naduk neng kong barang ruh ni kem yo lai Kamu naduk apa bagi oh bangi pule kan ni bangi wan hang ni mdon lai jing tingi don jing naduk men step ringim don lai haduk shibit sau je sau teng te ban terekam dawan ki customer ye ro jinjar ban shet ban tiu ban klieng ban sain kumnungi ai kumnungi shet ru ngi hap thang bit dom mati ke emergency lai ro kat nu e ngin thang sau san kan ta te kam nam ne kat ta te nadu last year November te haduk mentar 4 yo Damutan ruhi dang sudah sign wage ti biang spa MCL marba kidan katuga di prosedur ngap pendap nak kalian ke MCL bat ngap penbiang mengi ki jingdan ji briong tu tingi jingsha to transformer kala adon sudan kam ta stang ban ai line itu transformer hapo kayo pi kidan ki katuga ni ki prosedur barah ban pendap bagi pa nak kalian ke MCL tu ngidang ya penbiang nah ada mengketu tu mot kila yo kalai kam dum slam syu hi lik ud mentoy syu man la kapor ngi ong tip kat bakeli kat ba ong ki kat balik ong ki ru ki ong la sawan next month lani next week hadin si posi kumta hadu mentar kampat wante insa ai ulat ki ong te ki ong mentar ya sha sistem insa ai kalat Kabawan kibrio. tambah ubri pada dawan da bam dan lai thi dok ha ni hap api kalai do so baji Lawan hani sandiru kalau imjudon tentengi sakut kamar shaing ber kamar do sudah mah tementangi dawan habdi penmi pisar umdon lawan te kalau umdon lorong kibrio kitiang te kibrio shain wan shu don dukan do kibrio kitang itu te shani don dukan do shani te man shu kibrio ro asim jinge yang ta kan kapasa dok kam dunayo shani namar ba kasata ahmadan te hang ni video kasiar umdon badi sabar do senyang do masih sabar ke mailan te mangi kan kiba kam plop du ba kam hab du kayo jung ide kayo di dok ha nama kisata plat kibri madan pindai wiang ki rungi mala kidan association man kapori bagi wan sini la janyo ulat ki om bikum tahi te kibri rubon ki balai di semadan bagi mdan su kibri barung sini kila lebon bari di madan tu lai duna bari bantung sini ru Di nong syong dukan ki balayo ya ki pata ban syong de jingde hagenega Market Complex. Ladap da kejing kemen ban yo sedang no ya kaya dia thir. Hendrai kini kejing kemen jongki kalane tang sipot. Namar nadu agasni ke banengkong bagi la syong de jingde kam syam ladan setia ke boarding elektrik
Bat ke Shillong Municipal Board kelabuk du generator man ai boarding elektrik man nak kesngi kinong syong dukan. Habekren bagi nong syong dukan hakan dengan market kompleks kilong bagi dan arspa kendai punyau teli kedukan. Ndrai gibapli kedukan kilong tang hapok sispa terli. Bat kadau bagi kang kerdap kedai bagi yo ek boarding elektrik tang naruk kepor sau bejajan miet haduk kendai bejaman miet. Kilong bagi jeng pli kini ke yo hapedeng ke jeng bam dan ke boarding elektrik belong tek kum ke jeng pli tang dap rukom. Namar ke jeng bam yo ek boarding ke bati kena kalapan deko ya kaya dia thiet bat kilahap ban syong di jeng de ha ke jeng dum. Bat kibriu ru kim wan ban thiet jeng thiet na kini ke yo. Kila pentip ru balabun sien kila lit ban uot syak Shillong Municipal Board. Bat mentai kila syap kini binti ban yo no ek boarding elektrik na ke MEECL. Kamtam haba ke Shillong Municipal Board kala dep ban bo yo transformer lakam slab. Na kaliang Chief Executive Officer ke Shillong Municipal Board uba BS Solia ulong bola dep ban pa ek chiki syak MEECL. Bala dep ru ban pendep ya borok ke jingam kam bat chen an sayo no ya ke boarding elektrik. Em ngateng sujenjar em nomor ba kumakat konser em kalau dum ha bani kenjing kenu jenjar ha do tata. Dawan saban disyaru jenjar mi kat kini ke building ayo ta sakata kala te liu banai. Ikidi ban le kan kulo jeng nomor ba kim suki boro ke de tangi we ne no inuru kamera mi ke ki ka sarkar ka de ban pello di boro. Kebali kam pelpat. Kan ada kala kini kat bomon kan khangkat bomon jenjar lut dia boro. Kau tang play ujuneta telayu light haduk handai beji demit. Kata pak umdan syur kasande pada umdan light syur la play dukan hasande umdan light. Kum to te hab jinjari dan nang di jur ruabdi jinjari. Kata Kumngi kinong syong yo hane tingi kerpat kenya da long ka bala te ban ai ken men nadu men singi mo kenang bangi ngin yo ya kata ka jing syai kidukan ki bangi syong bangin la ken ki beriu ke somar jongi ru kila ban rung ban thiet ki jing thiet ki bangi ngi di hoi kata ka di ke jing sisha bangi mat syai ka ni ke jing nadu bo pli ya ka ni ka mo lang ni lam baklam ngan ka sau 3 Ogos macam snem di nadu bangawan nga hang ni ban penyai ka ni pen khana nadu Desember hadu menta impadi ba nagi bor penyai jong ka ni bepej ya ka mol man ka sarkar bagan yele kat bala ban wan rano ya ka bor laj hang ni di kejing ngisem ni hang ni namar kamtam kumanga penyai ya ka ni ka pen khana di kumapitip ba sawji janmit penme kani generator hadu kandai biji di in between ani hapadeng sibu lada umdon ko kedu lalut ko nang tenak sintex na jerong di ngi haban up hadu sawji janmit wan please sintex dan kinsa pom ya ko di kumba jaman ta ba kadi kani ka pandemic fitip lu brohot idon kam ya kata ka jingle khut jik subah berklaim ko inum la re bole khut di ngakerpat jur daga jing sokhia ya ka Shillong Municipal Board bakan simkhia ya kani ban le no kham kloi ban yo no ya ka penyo no ya ka laj ngi hang ni bat ngi leo trai penyo bo transformer la don hang thi trai ba kanung slam shu hiru bangin yo ya ka laj de ka weiru ngong bala ngilayo ka laj mut kini gidukan bi banang khang ru trai kin play nomor ba kumbolong mentai lada 4 don ka laj de ban play gidukan ru kitrai dukan ru long kim numnut ki ban play ya kata mentah ngilang ya kin penbiang kin buat di meters mentah tu ki prepaid meters kita sampan pendap ya taka magidang don ki kubaong mentan ki prosedur sebenarnya pendap mengi ke MCL labiang long sedong sama kita connection baik ki don di paperwork atau kat ni mentah kila ya follow up mentan kadang sudah pelat ke communication lang ke MCL tapi kila ong hiya mas sedap ni tak mahal ni tayo banwan mala settle dot kita ki berhot kan ki mut kalai kan sa connection no nak transformer sipo kompleks kamu by next week lah di bandung Abu macam film Julai nak play ketika bulan Ogos nak play ketika yo okey hadu mentah ni ba kalai kempatam yang nungin kena apa ya kena kejimpian itu tinggi lah komisi orang kata ngiling lah ada nado bersedang hi kepisah bagi sium atau transformer ya siu lah ai ti kata ngam keno ya kami CL kita lagi jongki jing kasi problem jongki ti ngila siu ti kila dan isu hapeng tu ban penyo itu transformer
ban penyo transformer ka simpor na hendet nang tu simpor na ban penyo eu ban pentoy transformer kidan kita gila resolve menta ka simpor hang tu kan ban unpoi transformer hang tu ha cakap begini gila ada penbiang ka jing siu ka misal na la khap stem hi nadu kam tu hi masen play ka yo pas na ada penbiang ka jing siu